Nia ya. Mama Najwa, mama bapak adik bapak Sinta ya. Sering mangkat bengi kurang nganggo klambi rapi lengawangian alasane arep tonton pengajian yo masih bapak Sinta bapak Ade bapak Nia ya Mama Najwa disuguhi mangan ora dipangan disuguhi kopi dicicipi hati curiga rasa penasaran laki kawinan karo wong Karang Malang ibu Karang Malang Cigugur wah pokoknya Nia ya bapak Arif bapak Sinta mama Nia sebut dirati bokat bualan yen wis kenal sepruk aja sesambat disuguhi mangan ora dipangan disuguhi pipi dicicipi ora bedakan hati curiga rasa penasaran senang-senang coba asik masih kangge Mama Najwa palingan jagaan ngakune rugi tempuran ngomongi beli oli bati gelang kalung kula sampe entok kabeh sebut ning rapi bokat bualan yen senang setruk aja susah disuguhi mangan ora dipangan disuguhi anu beli dicicipi percuma lu andalan hati curiga rasa penasaran
rasanya kok atine kelak adem-adem.